Иге халық бір жыба. Тыван жыржывын аслывыр живығыдынже Чаваштада тудар халы кезем сырба хузан хүделеп чекине пірле жавна. Шак пулыма халалаза Чаваштада тудар республикинже тылри патырлық патриотла марафон бұжарна. Унба келі жүлін күрші зімбе бірле тажы жиғынза терлі үш бұш ергелеш. Едірне хулынже марафонын пірремі шкуне ұжылжа. Тудар республикин хастарызем перин тұрға ханана читреш. Аякран келні ханазем чималданах Иге республика пірле хадырлене куравба балашреш. Сонугерджіксем, архиври документсем Иге халықын тылыри патырлықыбе палашма май барашы. Унзыр бүшне наукыба практика конференцияде кашнейін жын усылы бүлжі. Шак конференцияде тәпленгала забадеш Хойзен республики территориінде міле сем дузайыртеріне шак Сурский рубежа туны вғытыра міле сем дузайыртеріне міле мен жүхлесин, худшын, пиде тәплі шак архив документі зембе қытарты бадеш. Тада Мордва республикин день бізем Хойзен пирен шак Сурский рубежа бізем дешлені болны, онды ешін зем дешлені болны Мордва республикин день бізем жінден тада тәплі гала забаде бізен сотрудники. Тудар республикин культура министрин шуме Дамир Натфулинда куравба тәплен балашы. Шаган еші узыл үш пужарны туслыға жерплетме халық историне образах варма майпаныне палыртравыл. Етіғына земде марафонын пірреміш күнебе кымылы юлжеш. Чіпчавчасыне де итлеме биде кымылы болжы, уйрамақ шымыржы енже, келіне қынасем тіліндерчіш, биде бұзығы штуны бізем қайзем бадынже, биде кымылы. Хамырда шак фильм гыдарттырыш унчен пирин батра хамыр енченде шав фильмра участумада строй шав бернешерде участумада дүргелжі бере худшындымыр. Шедес вағатра Тудар республикинжеде шагын еші үш пүштергелеш. Чуваш енре архив ішшенезем тыван халықымырын үш паттырлығы бе балаштарыш. Чуваш республики Татарстан и Бирхал пірлеш рейтпір, варжы вағыдынже тылыра, перен ішшензем тұрышса шіреніне пурны жа кіртсех варастезе. Пірле мероприятие иртерепір, перен республикара вижем районда иртережек мероприятие, Татарстанра Твады районда ирдежек мероприятие, зем патриотический марафон детпірана, Кайран Хузанда пірле конференции бе, тада филармонинже пірле концерт па и биржек марафона пішрейтпір. Марафон савынышлы самансембеде туллы бүлжі. Сцена жинжи уяв концерджі пурин камалнедешіклері. Хузан хулынжен еліне тудар патшалық ансамблін хастарызем Чавашла юрра чундан жырандаржеш. Хойзен таван чілхибеде илемлі юра урлы палаштарма тұрышреш. Пір сцена жинжи хамыр тарықри ушкынземде Хойзен пулдарулы хебе палаштаржеш. Шак мероприятие пирын республикаба, тудар республикине пиде таджы шиғыну туслых итларах шигындарза тыма кирлебек шак мероприятие. И шапла, и шанашкал шигындарза тыраттенде был. Сырчики пирен ял айнжех был ирце брать. Пирен ял айнжес, ебір сырғыринже бұрнат бар, сар ял яле. Шағында сырғырнеген жерде пирен ялда уна танковый ров тезек алаш. Вот 20 километр даранах. Иге халық пір туслық. Патриотла марафон шабақта туслыға тада да ытларақ шеріплетме тыван халық ымырын историне упразақ варма полыжы. Едірне ғолынжен республика Гларым Вали Маргарита Мельникова, Артур Галкин.